me wotwo ka bulbul ka Thailand yen yeror nyotwo ka Myanmar ma kula me yakul goro baro ay ke jama ngan te ka ma shenen lar ka media ne te ka ma wa go na lar ka Turkey kwale shole ne ko na Turkey lakini real pronunciation chale Turkey goro na lar yen yu gor ba yu right thin jenen te di te ka gad dol me dol janga ke de gad wan dis te ka goro gwan te ka tin ya dol goro ban pin te ka ma shi ka mer ne ba yo go lar cha dul gor ban pin shi ke yen shi ko dor mi shala men mar ene shi ke chubun thong mi ya ka mer he nin to lot ke cha ka tu chere ta ya le bulbul cha ka to dor cha ka tu wala ne cha ka joy re rop gor ka na dien tina goro dien tina goro dien che ku na kula gar message ko ye che message shubu ko dibo cha wure ta gar so sudan ken gar wan dis ko ta group ta ko sinu group ona ta kre kware tin kaf ke group ke tin kaf ke na wano me shonen chalar hure tenere rob shi te nin shi ke mil gwa ko gor ke na dien ana ke jen che ko right tin che ko lue pol ni tichuwa che ko lue ba che ko lue group ta ko sin ko dia ko group man na jinu dia man na jinu ni dia endora 64 tribes made neke ana jen pol ni tichuwa te ke nyama ya yen ba nya jenga nya jenga mo sha mer rande jini bi go scholarship ene cha ye yo cha porsi de lar ne jinu ne wane che yen ye yo yor pin ya go scholarship cha nang ne dul gora kule chuban thongi chingwa wala go e scholarship ngane che wo kan ke yu te di shi scholarship badal cha yo yuri yo pin ene ke yo ba yor pin di ke yo ke long yor pin che na ku mo ye na ku jo kala ba yo ku gor cha mo yu ki de gor yo ke yo long gor ka visa de shano de visa de kule nyori niwo nyoke de nyol ni shano me yodol gor yorpin kere yodol gor yorpin cho pen visa de nyol ni nyo cho visa de you expired me she expired cha you tu dol gor cha report ka police cha report song mi cha yen ene cha yen cha ji shin yor ka ure cha gar cha yen ji shin dien kan juba tio yo ya gar ka yo de dial lar ka yo dial ya lar ka yo de cho fonandi yo de alif tene alif tene wi agar ka tele yo to na ene alif dollar tene wi cha embassy cha nyone yor ka ba shi embassy dore ko le tin embassy si o long ba ene ko ngan kuor chu nga yor ka yang jo wure cha nya dan cha yen ene te nya ma ya yen eno me shaling no kala sho yu se ga ji cheng te ya wor ji cheng ti ma til ma ya ba long le ni kan kala sho yu yen sho embassy sho yoraka sho embassy dien sho dien number dien sho gor sho rai ke embassy sho larne wo kon tim ba long le ni rewo mo na rewo de ma ka de link kan ran ene kon til go long mo de ko long ko yo di al gor ke yar ga ra me medje me yi gor scholarship shana ga telefoni sho yor ka ba ra me gor gor ye scholarship ke telefon de ka ni an sho ku ga ka ba le din gar ko lo ke jowne lo ke ne jinu che o fel kwa gore yoro lo ke je jo e krama te alreje yo ku gine shero ke embassy ko ji chen tio ran embassy tio bilwa kala san group ta ko sin sho yo ra e kendial sho jo gari kon banungulel nyame na chiteria ji chen cha bilwa ko embassy do an te sin cha bilwa kon banungulel che jo yera je euro $5 pin banalu ni nyamo na nyamo kala yo fundraising mo show lar show ko yo ko contribute nyal chete kasijin kanina walwi die is bondaro kasijin tira mo gwilje chai no bina ogul lemene shinin to so kala yo ko yo longa duol me ya ko dul show sobje che lun show lo ne jinu ana so no mo yeto te gatin wan te chito ba no ga nuore kan jang chake ba ka merke scholarship opportunity ne juba ne wan ka so Sudan bu shum ne kan gwanti ko na yayi mero en ma cha do porsi ni ku kula ra mo jen wa elu gwa ma chi adun bi nyoje ye ne ra me nongi en ti ngai ke nan gwa chi kai ngan ta ke kin tun wan ta sha report nga ke ye sangin to ta ka communication en me shi ka to on to na ga no tun wan jur tun wan ke jang tun wan sangin chi lui na jinu en sangin rika ya chi mani ku rika ko wa lu ni jindul gor scholarship beji shala lor
ene ba jo yu dul go lar ge yu te halif ndara te european ke halif nan yok ke semester ke jiman bi ga kan a scholarship je eno tedi te ga gatun wan chi tun wan ta shu yan te di ku cha gar me dor ton ko gor ke yu dul goro te ka ba je de kan ke gar je wala ye ga ye ji chi nin yu a scholarship no wasine uni te ke scholarship te ne te mer na uni te ke ne te mer na ko ba yu je ba mer ko na gor ki scholarship be cha gor yi kan lora jo ki yuri yu pin e chera ma jo yuri yu pin ure dong jo ge gwe na ngwa yu de te yuri je ra mo na te ke yu me ye jo ne yu tun wan bi gor scholarship ure te ke scholarship te obey ene be ke long gatun wan ji lun ke jinuf ke gatun wan ji chien ken ri ke tang yen ken lun tang yen chao meran dul gor rie a ji chien ba yokul gor te ba gor na gar enje no kulo ra ken dung taki mo ko te scholarship te opportunity wan ba jo ba go lar ba jo ba go scholarship kan to no gor ke to jo ko ji mun yo ba e kulo gor ji ne no shalin ke diere e ura gor ko mena beauty bi yor pin to kong to e free ura win mo na simo mo free timo mo free me de ngal ne jina mag yi le ru gi ne yene ro kon shortcut ura success sila shortcut me de be mal succeed ke be dur mal je ura teleje human trafficking real entity mina la kwa scam na yo ba mer ba yo kunang ke ba kwa ku ba gar entity kwa gar na ponran na pondu ba mer ba yu na no wa na ba kwa ku dial pondu nyin chung pon dial ba ko you a business is a lucrative business now mashi ay ngai na ngwa jene to na malade jeme chi kai ga nuwar tan wan ja mer ke scholarship ti chi fail chi tangin chi lun jinu sangin rikan te di gor ke yote bi lunya ke tangin ti we ba gad ko ku garan wani en to ken tin ga nuwar tan wan ga de jant wan ga jinu tan wan mer ke rayo ke njen lerte me nyo na mere ene uni mute ke decision me leri ko ni gwi na ngwa min bi nga he njeno sil mo free wi mone til me de kam yiran wi mone en we wi tino te ke ngai en we wi sino cha na cha lib lar teleje ngai ni je no ko wo en te di wo bai mer ran go na du no wi wan mo te ke hidden agenda bai o mer ba kwa pan go bai dong gwi ram te di jin healthy ko gor gan ram pol ponde te di gwi enje no bai mer ge dong di mer lar enje ne shu to kan ga ti ga ti ya mer ka men mar ken ne re rop ko me sherling no ko ken ne ko rai ke yo jo wuni ko ne shin dun nya me she to so you rai ke yo jo wuni ye decision me le ure you take care gwi je gwa ma ti di no wi ti no ene chu ja bi pe ko ya mer ra ne bi mo me ne ure dong e gwe na ngwa chu gwi ken yero to so ne la de me sha lar ko message me sha ku le report ko ure te gadan ma ka je re rop ke me ma yo gwi ne je kaya gurde raitin mantame ko she lue medana she jo wuni she mleri ku ye wure ku ni safety first share nan go an ne leri me mo bi no re ke ye bi no re ke go an re mo bai bi je go adu ke re mo she jal uri je go an re mo je ji go adu mo je ji she nu ke je ji doru re mo wi ji dor mo don ku je de ringi ku je de tedi majo ke jira ne bi le lar ke scholarship ura donga se ni nangwa til mo free take to hidden agenda me free ne ma ne dul goro yin point dul goro pan ke tilar ke through embassy ni ene ti ya link le embassy ni ke ti direct ke dul goro en ke ni to so ti connections ke na ti nguni ura international scholarship ni go til ke connections take to see corruption by mer by go diere no win thong me bi wuje lor by you a full funded scholarship bi wuje be partial scholarship a partial by mer go te gatin wan charo lor che ken wan te ya lar nga ken wan ngai je nangwa